Investors wakija, wao wanakuja na ile plan yenye wao wenyewe wamepanga. Ile plan yenye wao wenyewe wamepanga ya kuwa hiyo plan ya kwamba tunataka kujenga hapo factory 50,000 acre. 50,000 ni Chewele nzima. Naam. Kuanzia ile shule ya kitambo inaitwa Bilbil mpaka mwisho kule Nanigi, 50,000 acre. Hii map imepitia Bilbil. Bilbil sisi ni wakazi hapa tulikuwa tunaishi miaka 30-50 iliyopita. Watu walikuwa wanaishi Bilbil. Hiyo Bilbil leo hii Bilbil inakuwa ni mahali ambapo investors wamekuja wanasema map imepitia Bilbil 50,000 kilomita. Kuna msikiti, kuna madrasa, unaona, kuna shule, kuna kila kitu. Lakini investors hawataka kujua. Tunavyojua kama mambo inatoka kwa serikali inafanyiwa kwa public land. Na kama haitafanyiwa kwa public land, then hiyo ni propaganda, ni mambo na wizi, ni mambo na kuibiana, and we are not ready for that. Investors wenye wamekuja Chewele Ward wamekuja hapa bila kujulisha wakaji, bila kueleza viongozi, bila kutueleza sisi vijana na viongozi wenye tuko hapa Chewele Ward ya kwamba ni investors wanafaa kufanya, but walitumia njia mbadala yenye wao wanaona inaweza wafaa na wakaji wa Chewele Ward waliona haiwezi wasaidia. Siku hii ya leo hapa tumekuja hapa kueleza serikali, kueleza wakaji wa Chewele Ward na wengine wote wenye wanahusika na mambo na investors ya kwamba sisi kama wakaji tunapinga hii maneno ya investors kwa sababu ya hizo njia na vile wenye wamekuja kufanya investors yao hapa Chewele Ward.